Ubunge wa Gĩcigo kia Igembe South John Paul Mwirigi nekirite akadiba gĩcigo kĩu irane bagutira bonthe bakugwata baruga chemiunda akiaria kagita karia bakujukagia baruga iji Mwirigi augite na kuthingatira gwa kwina minister wa ithaka Alice Wahome na kuga ageta nambira kuthingatira mwanko mtu akinyirwe ni baruga iji ya gitome Marion Karugi na kurikithia Maya Minister wa miunda Alice Wahome ukinyata ito dinsi cia kariba gĩcigo kia Igembe South Interesia tumutumu amwent section B riu mubunge wa gĩcigo kia John Paul Mwirigi na kinyitite itwiji kirenesio Romano Kobia onoru akiaria John Paul ne wete riu akariba kethro bakirima miunda yo batino bwa muno kukimenyekana ntereji ni kwethero kwina wagagia na anto tunya na miunda section D iko na problem complicated. Hiyo inaleta shida mingi na kweli mauaji ni mengi kama umeshasikia tumepoteza vijana wetu through that lot. Tukurora tukwenda imuntu omba kwithira akiona munda wake na akiomba kwithira akirtira munda ngui no tukwa antuporari no bua no tupokwithira batina titles na muntu akona riu atina security muntu atekomenya kwethira munda yu wawe no kwithira kwina muntu ungi umba kwithia yetonyera munde najura leo kazi itakuwa rahisi sababu at least kuko na mpangilio ule ambao uko kuhakikisha hao wananchi wameweza kufaidika na wameweza kupata title deeds zao. Maratasi yoko na kwa maratasi muntu nyaka ethire na thina wina title tuwetike wende mundu yaku uroke ndio ro utena title na inyoka ya kwende mundu akabura bila bie kwende bikare aya enda ndo rokoya no weta mbangine kana kalita biashara ikina taitu ile ko na taitu hii no meende na hiyo tena muntu omyako yo kule mundu no kwenda taitu no ntureu kwena mwanya ura wera wa mundu yule na nambengi na yule na nambengi ote mundu yu ma taitu ile mundu yu ate ma taitu John Ponkuluki na wete atira kinyata ito dins cia mngenti dina si kuoneka nikendare mibomba kurima miunda yobo ya batio sumburwa ikwenderete kwena thina ya saindi na saindira niyo ya kasio na kuonthi kwa mheshimiwa John Paul nontu kesira yareo ni athirire tuwatanire tumenye John Paul wa babetu masibo yatu na yo ya nana ya saindira tukarenthi kethiri kamete kathuro kana process ire kojwa miundere to yombe kuona kijayo taitu waziri bukulikana na riri mantu ya amngentidi na inya echo Jumatano leo twari na South Imenti na inya Jumatatu itombre kwenda tukidiscuss mantu yao na waziri Halis no toboa kuhakikisha taitu hii kuomba kwenda sikinyela ka mionde uwe kuomba kwenda ikianjiriria kurtirongwe ikiende nyanto barora be na arora section D inya boba omba kwenda bakiona taitu shishio twariri mantu ya section C no toboa arora kotweka kwa antu bombe kwenda bakien cloch na arora Meru National Park na inya yoto kwamba kwenda twetethania ikienda araba mbita kwenda bakiri manao tuona ni ata bomba kwenda betetheka na ko tukiendelea kuharaniria na KWS kuhakikisha at least wananchi bakomba kwenda nyabo bakia factored out ni ara kinya wete ni bawatanirite na waziri wa Rui Eric Mugaa utira ntereji muno cia Rwanda ni ciotethukana Rui ni kendari mibomba kurima imera bio bibatethia itombita kwenda tukihewa mbecha milioni ya narimwe ra 42 cia wikira Rui town na araura na itombita kwenda tukiarania na waziri engineer Eric Mugaa kenda tomba kwenda tukithithia mapping nao tukomba kwenda twibwita michemanio nao ikenda twaraniria burura tukomba kwenda twikira Rui nao na kenda muri mnyaomba kwithira akiona Rui ro kubwithia urimi mubawe na bomba kwenda bwe mutethia no tuthaira murungu atutethete tukomba kwenda tukiona this ministry ya Rui ndene ya thirikari ya William Ruto tubati kwenda twimitumira bubuya ikienda yomba kwenda itu faindi nkiripotera weru weekend kumembe Bito Marion Karugi wa Kinywa.